obi so ko heaven a heaven be ho asem no yede e no okay ana sa component of the sky or ewiem a ye hu no ye wanyame mu ahodo bebrebe a omoye in charge ayede oh okay nti se obi so akọ heaven a ye mu se nipa no say heaven be bia nyame te ho na Adofono mema obibia akwaba nyame hwa mo sedane da munya ebre eji edwa etie ensem a yede ebesomo ewo too much efidie kase yi eso enkunyesie ebe musedia na mo amunim se ensem no edi se ye kan ye peni nyina ne pomasi bre na eneda yi sofo panyi a woda eye International Gospel Church ano ye Bishop Daniel Obinim adodo na nim ni se Angel Obinim se de ne nsensem eba abanti se dodo na hu ni se wono wo ye azan anase fake pastor and wo ene dey waba bonten abebo eye asofo bi a wo no sususu se wo mo eye fake ni nyina eye enkomsha wo mo abehye ede afa ye mampanya wote akonya so His Excellency Nana Dankwa Ekufu Ado ehu na wo wie ye no ene wo de eni so de ho Nyankopon ayi de ache na na se wo ko Nyankopon nchen e wo heaven no de Nyankopon ka ede e kire no no wo de atu edwa a wo kire mu se eye Nyankopon se enkomsha eba se mampanyi ebewo no enye sa enete Nyankopon na ene bi na no ene no etwetwe nkomo e wo heaven e ho nti eye obi ni me ne de am no kase de wakọ heaven aba ede Nyankopon enum asem aba betu edwa na no na Ghana fo binum adwen yom montanta se da bi abrante wo divert eye ni case no ede afa baabi na ebusia ensem we ene de eka eho enti mato ensa ede afre eye Pastor Richard Obri Yeboa a oda eye asori anidin ene eye Covenant Prayer Chapel a no mene no ebetwetwe enkomo gibre ye twa ye ho ye ba ede enkomo didie no ebehyehyɛ so. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambukacious ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Mesanso emamo akwaba biem enkomodidi na enayede hyehyɛ so no Pastor Richard Obri Yeboa enete mensa nifasi Apostle memo akwaba ejoso empomboko nyame adom nso me hoye na enede Bishop Daniel Obinim de ode aba de dan de ode asɛm won aba na de ode aba yi de kyese medwen ho amenti ase de nimu se to de den ana se upe bibi efri nyame honom a you go to him for like obekọ na wakwakoje eye nyame adwentwa na adwen fa de wo pesa wutu ho anamo you go enkwa efri nyame ho but to the sense asofo mutimi ko heaven ene Nyankopon kokọbọ enkomo no eye possible ana me da simi aba me ma ahwefo ne atiefo nyina soso akwa bi obapa the 50 Genesis, ABC Revelation. Bible say odifu bi ewo ho ami Onyankopon mene no kasa animanim ya anisuo ne anisuo face to face and eyeball to eyeball shoulder to shoulder o say dayesum okay but se me no bi ekasa eyeball to eyeball shoulder to shoulder face to face Sao nipa no Moses. It is a Moses pena sadie ne esi ye ewo ni nyamentem. Bible mu no Moses pe na otimi ni Onyankopon ekasa animo. Ona aka ni nyina na ye daiso. Daiso enti enemre mu Nyankopon ntimi mfa obi ni ne nkasa face to face ana. Ona mebetimi afa obi ene na kasa face to face. Depending on adwumakon a Onyankopon pese sa onipa no odidie de odima no na se obi beka se okọ heaven se heaven no ye mfa nipadua we se na ekọ obaba
otimasi metiwase pa odasani a wo wasase so nyame na afro wo nyame nipa wo nyame akọ nyame na do eyi adwuma all right dear base obekọ heaven a umfa nipadua we ene kọ heaven agise oname fa wo honhom ene ode wo honhom na ayede akọ so no ati sade onyankopon pe se oyi if the free adam no o se na o ma enna ho eto no so na oyi ne honhom oh enti nipadua we de yemfa nkọ heaven enti na se nipa da se ni wa wontimi nto na mo se me kọ heaven dabi ya nipadua eni ba mu ba bia se yidi nipadua be kọ heaven so angel Daniel obinim se de wa kwa wo se ye friend angel yi wo so no de wa okoye okoko busa nyame se enkom sha eye asofo no kan defa eye mampani oti akonya ho so no eye no kra na se obewu of eye covid-19 enti ono atu anamon koye enti ne nsem ka yem de na betimi aka afa ho ni aba oni se ye wa nyame ma hodo bebre oh okay say heaven as we see say Paul can say be my hu say ye will third heaven ye will suru bebre oh enti say obi so ko heaven a heaven be ho asem no ye de na okay ana sa component of the sky or ewiemu a ye hu no ye wa nyame mu ahodo bebrebe a omo ye in charge ye de oh okay enti se obi so akọ heaven a ye mu se nipa no say heaven be bia nyame te ho na so ni nyame na edi mpu ni mpu omko kasaye Yaba when say onyame na fa ni nipadua we ni nyame na fa e ono ana de ne pekoye tira me ka se ono ana de ne pe ne koye dia na che se your different heaven be out no or count na che se nye ye heaven dabi because the be Nyankopon ti de nipadua we enko no enko nipadua enko na obi ni mo nsensem yi se wu mu wo ho bondada won sem a ye won abo Kennedy Japan wo de ba ye nkan wie ye ho nsensem bebre wako prison ni like wako akoda remand ni nko ne ba wo ba abonti a wo se afi de wa fanya medwuma a wo ye ni ye na sei o se ye ne ho na wako honom abrawa nsusu mu no like all my Ghana for hunu say enya de say because of ye de Kennedy aye no krampo no MPP ebetimi awene na afei obi a wo ma ye hunu say omuntimi endi abato no eso na wu momo kwakoye enquiry say de ama omo afa wo mo edikan ni hunu wonu ne say o sheda divert Ghana for adwen ade akọ that side or the ye political way say de be ya eye ne ho nsensem a abeto abonten won abo Kennedy Japan ebetwa abo ana bedase mi aba ebetimi ayesa okay bi nso a na ono anso so e won agenda nti a ode ayesa one bia ebetimi aba se nsem a atoto no ono abo Kennedy Japan e we MPP nti osusu se bia sa ne papa no asi asa ni din no bia onimi sei no adum pempen so bi sei no se okogina na chi ana oka bi ma na ban a bia obenya favor bi nso ayede e de afiri ho a empo se papa no mpo bi person of kafa busopo bi ni mu bi mu a bia eno do betima ayede obetimi asusu hono anya sa nsusu na se nsusu dia eno betima kan se bia ni di ba fomu na nsan e wadwuma yi mu bia na opekwan foforo bia obefa so a obeso anso again ni way to do ama nipa aye de age na bi se ogusu ya abofode ya abofudwuma so de oba so ya abofudwuma abofudwuma na wo ye na enye sunsun ne mama ya honam a ode kwa heaven ne de ha dwene na emumu no mini abai se obetimi afine different means bi any different ways say ne be ya obetimi asa ba wiase ne wiase asa de atene nkan de because you say bi ofin say bia for now no
obi an shada e man no ne nsem bia ni ono a okeka nkofo be de ebetie so therefore on on san so fa different area bi na onye de on fa ne nhwese nipa betimi asa ayede ade so because asama wakasa wakwa heaven emu odupa so therefore ebema obi a be de e be hwese ya mpase heaven o yede okoya na okoya asem be nso na okofa firi hon mo de yede te be nipa nyina yede oforo nti bi de aha yubusa ya de metima kakaka ne say one it is either ebia opese oma honorable eja ni nsem bia wo wanko betimi dia yede ababonten two opese ebia nipa nso sa yede etene nka sa angel okoya wasa yede asaba yo ya to yensem eso na chese o kire mu no wo ne nyankopon di mpuni nyankopon se enye no kore se eye mampanyi oti akonwa so wo bewu of eye covid-19 enye no kore da enye nya de se ebesi owie ye na o se enti wo mo hihye sa enkom wo mo ye fake na ye nim se asofo bebre nso so na aba abonten aba beka anase wo mo nya eye revelation efa ebinum de ye kasakwa na waka na wo de aye ne so na wutimi hu se de wo pa kira ye se mampanyi e na ye hu no enti no na wo a wo hu asema ba abonten a ya beka wo hu asema ye tumi be na wo se wo tumi ba abonten be fra obi so obi ye fake or because of enkom she bi ani pa na she that's so baba de bia me kan se bi se odifo ne hwan e wo babu okay babu se odifo ne de wa hye nkom amana bem eti mi gina ha sisi ye se obi ahye nkom a mentimi nyina nkom se sisi anga se nkom se ne fake okay aje se ye twen ne ye hwe time limit na onipa de de ma ye de be kwa akọ de be kwa akosi se oso onipa ne be utam no du na wanwu a then it makes whoever be or this nkom se ne babo ntini de fake okay ebamu a ye behu ne oye de ne ote se ne o hwehwe no amamu a ebi nso a na papa no a o se oye bibi fa ho a ebi a ofa akire akoye de o so oye fa ho enti ama owuo na omukan antimi anye de antimi amam enti enkom hye to no mo a no man oba nipa bia ni ho no mo a all right say oba judge nkode nkom hye agi se de nyame honhom ye de ateni mu ana agi se de onu so de ya odifo. Okay. Yeah, it's in the Bible. Because Bible no say na adifo honhom no e se adifo ni de ya ase. Okay. Ani ntino say obi senkom na se nyame honhom e ka kire wo se nkom se ya onipa wo ya de ase e fake. Fine, but no kra no untimi mabonten e meka se nkom se wo ya onipa wo se na ye de e fake. One on one obetimi contact nipa no na afuto bi wo ha de ade wo de ama no na nya wo a oh nsemu de ja oh no oh bon dada o agro ye yumu o sisi mi so o si ansa o ma o nsemu ba me nipa nyina fi nsa wo de akro de Nyankopon kwa anye de emfre nti ye ka obi anko ye fake a nke be ka so wo nje obi ni mi de o de nka o ye fake among nkofo mo ye de mo ye fake yeah the chief title never ma so atimasi eni ntinu nka obi anka wo de nkofo bon suspect ni ade no nka misusu se nka na no o se nka onye di no on esale on shade amanfo ye de eye na brepam no obibia o de be ba Ghana fo e be sa de etie no na e be hu ni moboni age na tuma age na ye de age na tum ye de yensem no e ba eye na wie ye unhu ne se keka wo say wo mu eye fake na eye wo mu entokwa bi na wo pe ne wo mako because o sha wo ne wo bofo nya ntokwa bi abehu na we yato ama ne yonko na we yato ama eye nkrofo bebre ebam unhu se sa entokwa na bia na wo pe se wo mpe eye wo mu ma ba be ka bibia e bia mampanyi edin abamu no wo pe se wo ne wo mu ebenya ntokwa se de be ye ono so no ebetimi ama netimi akọ na ni mo atrend na ni din so akosoro bedase na numu hono obi eka asem bi on social media o ka asem bi di tia apostle dwompra yeah say ne girlfriend no ye komu no say na e movie keke later na ebusa oni pa no o say na o yusu papa no no so de amani pa so ayede ehu okay
Yeah. What you say? Very good. Nti enne no akwese social media no say nkofo hwe nkofo ase omodikan. Na omodo mo abata wo mo. Because you tell what kind of people want some of the a can be asked no. You never practice the ass now can find okay. So what must say? To me, them should say, Ebia or Cassa Samono. Send a bear sanko for no if almost so or more air, nipa two among can. Muguso almost at the excellent there. And then now also say no saba from no. And yeah, I'm found home father for the sanko for Nidia. Emu, Nayan Shasanko from Baba Sosua, now for the dear side, the dear Saba. Sir, and ya no dia, Nasa was sick genuinely. Unankopon catcher and said, Sa for no commercial mission in Ano, a faker, and can we answer Cobede or the Babont, and go on train. I must answer me the eminent the insurance. Joe, said I may can say, young commodity dinner, and I did a banner, and I will say, natural agency be so anything, but say, you must say, when I am far easy. Now, my own is say no, social media. I bring more harm than good, Anna. Because said the wish say because of say, what do I buy our Apostle John Prade, Bebe and Faton said because of Papana Ajidi would so can be beer, a bemon also so trendy. Now a Nubia Nebia will be so best to say beer obeying. Not as the social media and say you so ye de ton your my ye advert you know I like Edward Hawker said na Abray and Chain said Edin Faswa Ebrayana. Never say on say adeɛ bia no ye wo papa ene ye wo de ye wo bone fine social media no nanka a serve three purpose number 1 say nke be educate number 2 nke ebe inform ye number 3 nanka entertain ye sa na ma we nyina ye de ehie but notwithstanding no so say no e ya akoye say ase adeɛ no a ye se ko nsuo ne boy na nti adeɛ no de nyama papa ye de eba na ebinum nso so sɛnea ɔmofa so a ɔmo ye de enyusu no ma be yes ase sɛnea nka na nka enya hwehwɛ sɛ nka media eba ye de ebekɔ no ase the focus of media no now is what it is changing because and obi be say obi a through media obi be kan sɛm ba from ampani bi ho obi be didi opanimu a o kyan no atemu a just what can Kukuamu no be na post no the other no the social media no be atimi ayede obi atimi ate se odu obi dia odu obi ate na so nka me den ka misusu se enka ewo se enka timi kyerɛkyerɛ ye ema ye nimdia na enka timi dia ahosepe bi ye de ebreye but ebe ewisu ni yi nika se omu nyina ye omu nyina ebinom a sabi omu nimdia no mu se social media no nka wo se nka ye sei no omugusu amoye de omoye ana binum so fi se to social media no so ye betimi e de asare de ya ye nua na omusu gusu omoye de omo eye nenso e wo senka ye nyina ye hunu se media no de enka ye mfa nton ade ye mfa modawuro ye mfa ncheche nipa ye mfa nche nipa se ne betimi aye de aye nenso so ebinum abefo ene nipa abai efin se hono no so fa so a ono so ne di ba de baba de abontentem eninti no ade na o kan say yo no ye de no kanti o ka se social media no e de niam bone aba more than say di niam papa ye de ebe ba e fa ba bi no kra e fa ba bi nso nye de enye ne kra na mum omo a omo nam so omo de yenwuma pa ne de omo ye de omo womo nan so edi yenwuma pa ne de womo ewo ho pacho ye be se wo betu eye asofo a womo use social media as a platform edi gunya medwuma ho fin edi ye enoma enuntia ama enedei eye Christopher binom krampo no amanya mesum krampo no enye womo akono enye womo ede no afuto ben na wo de bema womo da seminu aba nka Yesu aba na yi pensu ya ka Jesus would have go to television. Okay. Yes, Nkobeko radio so. Okay. Nkobeko information center. All the platform now, obetimi dey reach source na ka Yesu be dey Nkobeye. But that time no na sa nyama na dey eni ho. Aninti enai yewo technological advancement. The world is now changing. Aninti no obiara sesa nti also obiara so adapt to ten enema ye dey wiase ye dey ekoro.
nti mi tu mi nuanom asofo mpanimfo efo asofo nketwa ona opese oye na medwuma no efo se social media no aba abeboa amanka ebetimi amanyam som atimi ayiye pa but then come here kwase nkofo no enya sika enya bibi betena so a isa se nkombe timi dia for so aka urade asem ache nipa ama nipa ye de asacha de ya ona dwene no enya no mo ye de omo eye ne mu no bo he na osofo we ani we kuntokwa bo he na ye se osofo yi asoma obi afiri obi camp so nko obi camp na onko di atem osoma obi afiri obi camp so ko obi camp na onko so ne hwe onfo we nko setting trap ani ande sane ma we nyina no emwa it is rather say ye makoya ma wiasefo momu atake advantage of we believers I wasn't kayampo na wasn't take there ya control because of say and social media na anything say asofo bebre na ma asofo ni asofo nsole ma na that e kontokwa nintinu amaye nintinu amaye baako nintinu enne krisosum entimi nkwa senya wasn't kaye de awose ko because nka menya platform say ya awose nka mitimi ri chekire ebodawuro amani pa hunu say krisosum aya hote krisosum aya nukuredie krisosum aya mpaibo krisosum aya say yan chekire say oname beba na ne meta so miri no oba ehifo no be form aya de akọ ona wa horo de ya ontade but nkofo na daniel de ne de ye ntokosem eba saa ama krisosum nye de enkoso enti asofo enya platform na momfa nka bi nsachira nsem ne nkwaje sem me wiase nyina hu se kristo kwa okọ no obesa ide Kristo kwa okono besa bebim so from pacho for our telephone number etu edwa emaye pacho me number offer me si super si edi nkomo a obetimi enyame eni 0246 42 63 75 ikato 0246 42 63 75 Ebusia for aha na yedi dwumadie no ebesie wo wadwentwe bi efa eye enkomodidi yedi ye no eho a wobetumi ede aba ewo @tumagh your comment section follow yen ewo your Instagram page @tumagh_. Mia eye adoma no so na ebe ye nya upload video bia wo so wetimi enya notification na wetimi a share ede ama anuanom ene eye adofonom mia medi dwumadie ho chia medin ene akua sikapa mene Pastor Richard Obriyebwa ene ne de yesinkonya etwetwen enkomo desene yebesane hia makram fitiani asese ne din ene your friend say mechanic zana prophet kumichacha masesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe